say ya beto kwa nyame ya Adom a memenda wo Bukom Arena ya beti obi a kwa ya momra ne mfo modom na ye ni agro no kama ti ho shirt ne shemi aha dame kama pa maji egumu sa no ami shamo edamase momre no madaje edamase pa na mamefa we ntwemu mawo Net Service present 2025 Women in Worship. Nyame Adom ne 20 metwas me de bebro fache me pa metwo no so achi ma me fa we emra na cervical cancer said ye nyina ye nimu no silent killer ebekun bra wunhunu hunsunsu aso na wo so wunhunu ansa before wo behunu no na je say dru achi ya ba beha nipadua no ne santi ye mofra mayoa 9 to 14 years no nyame Adom ye nya vaccine ye de bebo nkra no ho ban won kwa na nyinara cervical cancer to ma wodia no ha adwen ye pa ha dwene enti from 7th to 11th October next month ye vaccination amankwada mayoa 9 to 14 years ebebe schools ne sorry ne mia ba bia ye hu nkra wo ho mayoa no omo ye virgins no ne abo omo sa pane ndi for life o pani a wadi kan ahu so to say ye no say ya sa wo aka hu die nso wo ho no ma ya akọ na kọ check ye nye wo pap smear no mo hwe so wa wodi na no ho no it say bibi wo ho no mo ana afutuo ne hyehyɛ wo ho aye nyine betumi de aboye ho ban ye mfriase ne na ye ntu anamo na ye ne say betumi aboa ye na Ministry of Health Ghana Health Service no partners and aka abomade amane boyim ebreye give us for aba pay wo mo onu ahodo wo adwama so ebia no ati give us na wohunu de eduro no ebia ye wo ne padua no mo ti be me na tena adwama ode e be fe me mo akwa be otakwa bi ba se bibia wo ko otakwa bi so ho ye ye give us ba mixture ne capsules yo madase ahwefo ne etiefo na no pe ma me fa ncha kase en fama mo en fi give us Herbal Center ya kache ye na no fo ne en kofa bai Dr. Solomon Kwabe se bre na do nyina model mo ho ato ye so ma yarewa hodo ambekwa yaresabia na wo mbeka se mo nkopa hu aduro na mawura eye herbal shop pharmaceutical shop license chemical shop na makwa pen rupai bi na motumi anonom eno ene na no pen so ebrewie du se me no ebe hia na eja ya bonitew na yetumi ahwema ye nipadua no ene afede ye dane da kwone aba etumi ewie peye wei ene ye give us herbal mixture enam se ntonton no da ho na adwumaso a adi na boa Ghana de hye wo momo amanone ene wiasa fa na nyina nti ene oye ya wama na hotedin se give us a entontom eda ho enti eno ene ntura herbal shop pharmaceutical shop license chemical shop ene be bia tun aduro man Ghana mu bia na me pa cho give us herbal mixture enye na anope obi hwe me obi tie me wo sori anope asa waye boho onipedua nyina asa waye memne me oji hu bia enye enka obi a wakwa da ma de a chia no pade ese otumi sori ahoden so ekoko ba ne sana na ese mra oyew na ebe nipedua no mu na ese mra oyew so na ebe nipedua no mu dia na ese enkwabo abo nipedua no ho ban no eno na no edwodwo epamcha ya wo immune system no enti no ese otumi enye aduro na wetumi ede ahya na mu ma wetumi de ahya mu kena abefo hwehwe mu so ababedendezi se ye hahama ye dubina ne dinsia hodo ya eno na wo pa aduro anu betumi anom ema no ahye enkwamo no emu anase etumi boost immune system na eno na ye hahama ne dubina eno na give us Herbal Center Dr. Solomon Kwabi wo de aye aduro ye de abai FDA for their form fidie mu agine nyina de atomo eno ntine ne ya to apete ewo herbal shop pharmaceutical shop license chemical shop ene bi eto aduro man Ghana mu ene wiase afa na ba bibia se na kwie ne eto aburo pete ona asase so no kona kope bi wo ye oba wo ye bema e bia wo ba unu bi wadi fi hye dumienu ekono wo ha kwenya se obetumi anom bi se immune system na no dwodwo a wahu eno na se yare bie yi niti outbreak bie ba me ba cho wadweso ene ye oba beso enti men twen emma yare bi emma mfa nipadua no enhye so ansa na mu bo omo nipadua ho ban ebre ne edo nyina pepeduro na nonom bomoden na num aduro
eyo shenkeni a wo kodwa so na wo koba odwedeni a wo koba posini wo koba na bo adesuomu de bia me pa cho edra wo hia eye givers herbal mixture na wetumi anonom na no na beboa ema nipaduane nya hoɔden enne me ha ade acha me ha de bia na wo complain no me pa cho unya givers herbal mixture eno na beboa obi so ho no ma wo hwɛ me eni ho no mo se na ananse aso me nan ena ananse aso me nsa ena me nsa ye titiriti ena me gimi ho bi enje me pa cho se nipadua kwa ne ba bi nya adwuma se wo nsa be ye titiriti se wo na ase betatai ana se wo nan be gene na obega se ne sasabro na ache me pa cho eye intini no moja ene ndi afurusane ewo mu ye na se moja nso ndi afurusane ewo eye moja num eye nipadua num ye a eno na ye kokofa saa we nyina no etumi ede eba eno nti na me se bomoden na kopa give seba mixture bi na no na untini na emu asi ni nyina aya nam so ma moja no ntumi ndi afurusane na moja no entumi nkomma no ebe ma moja no apapo na sisisi untini no ebe nane ni nyina ma moja na tumi di afurusane e ma afi de udu unuma so na wokoba enya afi na be ye ena na ase aseme nan ena me nsa ye titiriti no me ba cho ura herbal shop pharmaceutical shop license chemical shop eni be bia to aduro bia na ubenya givers herbal mixture givers antontom da ho na watumi akọ bia to na wanom nia wonti ase ebra ma no guso ameka se ya obetumi afre yen na wapenkyere mu sani awo de ne ye wo no na watumi ne ye wodi nkomo ne ya kyerɛw ekwan a obetumi afa so anum aduro no ene mmia ne ahodro obetumi nya bi ato won patemu eye 0543 22 2470 0543 22 2470 bomode na kope give us aba mixture bi nanonom na no ne betumi aboa ema wo nipadua akwa no mra ye weba ene wuntini na emu asisisi ema moja ne ntumi ndi afursa ne yeye no ne nyina no etumi atwa ekura mu enso yi tuto ya ompatemu obro no wadwuma mu wo fie won se na enrua na efu wo kuhu won se na gatemu honom no afi nko na adokoro mu epa chaw ade ba akopɛ so na sane ema nyina ekɔpa de aba wo mo kɔfa abo antontom de ba emo antontom ya mo kɔfa aba nso no wo mo biaya ba akɔ mo nya aduane di wo mo aduane wo mo de wo ho dan so a ye nipadua yi enu ntina se wo gya wo ho na wo mo be ka wo se edre na me no e ka se wo mo gya na e friend plasmodium parasite eye female anopheles odigu nipadua mu se ya ede wo ha na de bebrɛw enti wo se na me di kan se wo immune system no eye mra na yare no etumi abɛbɔ remu enti ona ho nsunsuanso na afa wonu mu ato onipadua no ayebo ho obi wo ho awodew na usi uti san paiwo na o shield na se nipadua ni nyina ye nwonwona me pa cho bomodin etiri die duro ba akopɛ malaria duro ba akopɛ ene wi ase afa na be bibia obi bia agi atomu eye givers herbal mixture givers herbal mixture bomodin akopɛ bi na to nanom na no na betumi aboa sani ada ne da na mudwa so ebise bise niam aboa no uduo kwan so a no ebisa givers herbal mixture eno so bo na no na betumi aboa wo ento se na me bobo yare na so ma no ene emre oyew ebebustu immune system esa me boa ema moja apo wo ntinima no atumi atwa ewia na malaria fever etumi atu ase de ama no na bibia no etumi akonkan ya wonti ase no 0543 22 2470 0543 22 2470 ma memfa give us GC mixture and after capsules and fanso so na no pay me ba cho edro we o koto a o to ni mienu bom eye ni nsuo and after ni topae o fanso a o fa ni mienu bom be ma wo hwe me oba wo hwe me a wo say etie me ba cho give us GC mixture no eno be boa ema infections bia ba ni pedua no mu anase ennem yarewa bia ene ubehu ba ma bi na sebi na ha mu ho na ensoansoan kwa na gu ho na ho no ma ye prekesene otumi dua na ho ye tun de bia na ne nsa hye ne kotokuo mu na ye scratch and win promotion me pa cho be ma ne si de biara da say ye nnem yarewa na etetew anase infections bi na agi ni pedua de aboso no we dra wo hia eye give us GC mixture and half in the capsules
eno na wobetumi anya bi na wanonom eza se nsoanso na egu honom na wudwi ne nyina na de nsoanso de bre eye o mema yo ene o mema sem ewo mpemu eno nti na mentwen ema enemu yarewa ema wanimu nkogogu ase mentwen ma enemu yarewa emfa o mema yo emfa mra ase nti no bomode na kope givers GC mixture ena afi ni capsules ewo herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop ene be eton aduro bia eno na betumi agba wo ye oba wo nso hie bi wa himfi ho no abire ni odo nyina no siesie ho ma nye kama ma ho nya akono ma mpampa ye firi ho ba no enya ade a efrefre na abire na odo nyina no odofo ho kafo eye o kantima betumi atena wo nchen na wonya saa eye odom anigye ene eye kansa aware mu anigye no eno so etumi awo ho enti wo ye oba na nsoanso bi ta egu wa himfi ho no mo wo honom na nsuo ta egugugu mepacho edura wo hia eye givers GC mixture ena afi ne capsules eno na ebeboa ema enem yarewe bia etumi aba ni pedua no so eye infections bia agi ni pedua ne de aboso no etumi aboa esensie ni pedua no ema ni pedua ne den egina brand obega se detoxify ni pedua no obi honom onante ane ha na nakoma ebo peri ene staircase kura de wo so onfo a na se wo de ade so akese pa ene de aso ano ereboa ema ni pedua no ene wakoma no etumi asiesie ema no aye kama give us GC mixture ene the capsules enye na bomode na kope bi ewo herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop ene bi eton aduro bi a Ghana ha ene ama no ni nyina no obetumi anya dupa yi abi eye 0543 222470 na woni give us Herbal center ahobrase mu woni yen eni nkomo ebia opebi etu aton opebi e de ahyedwa wopese uji nkyeremu bi a chen ya me de ama wo ya 0543 222470 0543 222470 na anope woni yen nkomo yada give us Herbal center for say nenso won mo de wonro no ye wa bonten wa beka ho asem e de akyere ye ye kwaba amboatma ye krado ene nkrofo ene ofiri a wo bay osaje for Dr. Kwame Nkrumah ho abakosem ene adehie wo kro no mu bi woni bi adim komo yenkohwemra